Re a lotšha tše ke ditaba tša sepedi tša SABC Thui go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. Batlhankedi ba sephethephethe ba ntšhitše ka ga tšhwene letšatši pele ga mafelelo a beke a meketeko ya Paseka ka ge go letetšwe pitlagano mebileng e megolo ya naga e šita le yeo e lebilego ka Limpopo fao maloko a ZCC a swerego maeto a go ya Moria. I won't advise anyone at this point to try the system until we investigate the system. Ditlatse tshekong ya molato wa moruti Timothy Omotoso di bolela gore di sa itemogela matšhošetši. Omotoso a se a bona molato melatong ya go kata. They were promoted an apartheid activity, and already some of the honourable members have come back from their trip. Mokgatlo wa Al Jamaa o nyaka go tšewe magato kgatlanong le maloko a palamente a wa ileng a etela ka Israele nakong ya diphathišišo. Thobela nako ya go lesolela ditaba ke ye ke nkgadimeng ke kana gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Mpho Teme. Re thoma ka tša gore maphodisa ka Eastern Cape a tiišeditše go golegwa ga mogonolelwa wa mengwaga e 54 malemana le tiragalo ya go thuntšhwa ka yunibesithing ya Walter Sisulu ka Labobedi. Se se latela morago ga gore moithuti a thuntšhwe le go bolawa mola ba bangwe ba go betše nakong ya boipilaetšo yunibesithing. Mogononelwa o pharilwe ka molato wa polao le maitekelo a polao gomme go letetšwe gore a tšwelele pele ga kgorotsheko ka la 20 kgweding ye ya Moranang. Moleledi wa maphodisa Brigadier Nobuntu o re le go golegwa go e le kgato e bohlokwa dinyakišo di sa tšwela pele. Batlhankedi ba sephethephethe ba ntšhitše ka ga tšhwene letšatši pele ga maikhutšo a mafelelo a beke a meketeko ya Paseka se ka ge mebila e megolo go tše dingwe tša dikarolo tša naga e letetšwe go tšwela pele e pitlagana. Province ya Limpopo e letetše palo e kgolo ya dinamelwa ka ge maloko a kereke ya ZCC a leba ka Moria. A re lebeleng le tše dingwe. Kgoro ya dinamelwa ka provinceng ya Limpopo e re na le maano a go laolana le moelo wa sephethephethe ditseleng ka moka tša province seo ka ge ba ya maikhutšong le badumedi ba tlabe ba le mebileng ya province. Mebila ye mmalwa ya province e šetše e temogetše moelo wa sephethephethe wa godimo letšatši pele ga Paseka. Bahlankedi ba phethagatšo ya molao ba re ba ikemišeditše go netefatša gore a go dikotsi tše mmalwa tšeo di diragago lenyaga seo ka ge maloko a kereke ya ZCC le ya St Agnes ZCC go letetšwe gore ba tsenele conference ya sedumedi ya moketeko wa lenyaga wa Paseka. Una dilori tše dintšhi dikoloi tše dintšhi tše di yang ko Boyen dilori tšona di ya outside the country mara rena ya le ka lefapa re busy and re montara R71 because ke yona ya dikotsi kudu. Ka Northwest kgoro ya polokego ya setšhaba le dinamelwa ka provinceng e re tšohle dikomana madula a bapile go matlafatša masolo a polokego go lebeletše tšhireletšo ya basepela ka dinao. Province e thagotše lesolo la yona la polokego mebileng ka la 20 kgweding ya go feta ka maikemišetšo ya go fokotša dinkhu tša ditseleng ka go oketša palo ya go bonala ya bahlapetši mafelong ao a hlathilwego bjalo ka kotsi. Now we look into also the pedestrians, which is our biggest challenge. Our biggest rate of fatalities currently are pedestrians. So our plans that we have in place now is to make sure we also visit taxi ranks, where we indicated to the passengers immediately that you leave the taxi, you are a pedestrian. Ge ile ka Mpumalanga baotledi ba iletšwa go ntšha mahlo dinameng ka go obamela melao le maswao ka moka a tsela kudu ka ge ditsela di lokišwa. Go letetšwe gore bahlankedi ba dira mapheko a tsela go laola go otlelwa ka lebelo la godimo go nwa madila o otlela ge e šita le go otlela bošaedi. Go sa le bjalo go begilwe gore batho ba bahlano ba hlokofetše mo le ba bararo ba go betše ošoro nakong ya go thulana ga dihlogo ka difatanaga mmileng wa lephefo wa N4 magareng ga Belfast le Machadodorp. Moleledi wa kgoro ya polokego ya setšhaba tšhireletšo le dinamelwa Moeti Mmusi o re kotsi yeo e ka ba e hlotše ke maemo a boso jo bo dirago gore ditsela di thelele ka provinceng yeo.
Kgoro ya tša maphelo ka porofenseng ya Limpopo e eletša bao ba tšeago maeto go šomiša ditliniki le maokelo nakong ya tšhoganetšo. Mo lekgotlaphethiši wa kgoro ka porofenseng Dieketse Mashego o etetše bookelo bja Mankweng le tliniki ya Evelyn Lekganyane kgauswi le kereke ya ZCC ya St. Agnes go lekola seemo. Bašomi go akaretša baoki le dingaka ba okeditšwe go ralala le maokelo ka porofenseng nakong ye ya Paseka. Bookelo ba kwa Mankweng bo tlile go amogela palo ya balwetse ba le bantsi ka nako ya bokhutlo jo boleele jwa beke ya Paseka. Badiri ba kwa bookelong ba re le fa ba santse ba lebagane ke kgwetlho ya palo e kwa tlase ya badiri, go itsisitswe dikgato tsa go oketsa palo ya badiri ba pholo mo malatsing a a tlang. We are severely short-staffed, but we tried to find extra staff for overtime for the Easter weekend to assist us there and there. So in case we have an overflow of patients, I was in discussion with Dr. Lubinga so that we will be utilizing our outpatient department. Mokhuduthamaga wa Lefapha la Boitekanelo porofenseng o lekotse seemo. Nka kgona go kgontišiša mo setšhabeng gore ka nnete re ready re sepetse re lebeletše re bone gore in terms ya gore batho ba tla bang ba bereka mo staff sa rena re na le sona se enough, re na le dihlare tša rena tše enough gore ka kgona go catera le ba batlileng go tloeta ba etela sepetlele sa rena ba go tšwa go di-province tše dingwe. Bangwe ba batsho kwa bookelong ba re ba ne ba thusiwa. Se ke thomile mo sepetlele ka 2021 ba admita ke robala gale ba mtshwere ga botse a ke na bothata di bona. Service ya bona is not bad. Ka bagare mokhuduthamaga o gakolotse badirisi ba tsela go nna kelotlhoko. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC Mankweng. Batlhankedi ba taolo ya melwane BMA ba rometše batlhankedi ba bangwe go lwantšhana le ditiragalo tšeo di sego molaong ka gare le go dukologa molwane wa Beitbridge ka Musina ka porofenseng ya Limpopo. Melwane e fetiša palo ye kgolo ya baeti nakong e ya Paseka. BMA e re e šoma mmogo le mafapha ao a fapanego a molao. Batlhankedi ba molwaneng wa Afrika Borwa le Zimbabwe ba šoma wa letsogo kgaoga go lebeletše mafelelo a beke a Paseka. Ba bangwe ba batho bao ba leba ka Zimbabwe mola ba bangwe ba etla ka nageng ya Afrika Borwa. Lekala la taolo ya melwane le re maloko a bona a go feta 2,200 ba rometšwe ka molwaneng bo. Ba šomišana le maphodisa, mašole, lekala la ditirelo tša motšhelo la Afrika Borwa le balaola sephetephete. We have also deployed a high number of staff. We have brought other additional staff, even those that are from head office, just to enhance the capacity that we have in here. Lekala le la BMA le šomiša gape dikhamera tša lefaufaung go ba tšona di-drone go bea seemo leihlo ka molwaneng bo. With the intention to enhance the management of the operation of the border operations, we have procured drones and body-worn cameras, which will enhance the resources that we have on the ground. Batho bao ba tshelago molwane ba tšweleditše maikutlo ao a fapanego malebana le maeto a bona. I'm coming from Pretoria where I'm working. I'm going to Masvingo and I'm going to Mbungo for church. Ke tlama Melodi ke ya Easter ko Zim. So yeah, ke mathomo ke first day ya ka ke ya ko teng. Batho ba ba tshelela go nageng ya Zimbabwe ga išita le moela wa sephetephete o letetše go oketšega go ya bošegong gareng bja lekgono ga išita le maseng a letšatši la Paseka. Baotledi ba iletšwa go latela melao ya tsela gape le go ntšha mahlo dinameng. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Beitbridge. Mopapa Francis o sa dutše e le yo mongwe wa batho bao ba tšwelago pele go tlhohleletša khutšo lefaseng ka bophara. Se se tlhalošitšwe ke moeletši wa mopapa Stephen Brazil e le mobishopo yo mogolo wa Johannesburg tirelong ya go swaya nako ye ya Paseka. Ge ya le gare ya fola, mopapa Francis o tšwelela phatlalatša setšhabeng ngwageng wa gagwe wa bolesomepedi wa bopapa. I think he's a very central figure, not only for the church, but actually for the world. I think he's one of the greatest leaders in the world, and of course a person who really is preaching peace and trying to bring people together, to bring an end to war and to conflict. And so I think he's a very, very important person for the future, because we need to be peacemakers. Pope Francis is a remarkable person at his age of 88, going on 89.
to come out of hospital like that, to be able to thank the nursing staff. Pope Francis is a very stubborn man, and he has been told he should rest for 3 months, but we notice more and more, even yesterday, he met with a group of people who looked after him in hospital. Re a lotšha le amogetšo re gatela pele ka tšeo di rego ditlhatse tšeo di fanego ka botlhatse tshekong ya Timothy Omotoso ba re ba sa thušetšwa moraga gore moruti yo a se bone molato. Basadi ba bangwe bao ba fanego ka botlhatse ba boditše babega ditaba ka Johannesburg gore ba sa nyaka toka. Omotoso le balatofatšwa ka yena ba babedi ga se ba bona molato ditatofatšong ka moka tše 32 kgatlhanong nabo go balwa go kata go tšhabiša ka dikgoka le bofora. Ba bangwe ba dihlatse bao ba tšweletše go pele ga kgorotsheko mabapi le molato kgatlhanong le Timothy Omotoso ba ntšhitše sa mafahleng. Batho ba bantši mo nageng ba nyaditše taba ye go akaretšwa le moahlodi yo a kgalemilego mošomo wa maemo a fase wa batšhutšhisi. I had a lot of breakdowns, before even facing it for the first time. I felt like it took me back to the timid, young and scared girl that he molested. O mongwe wa dihlatse o hlalositše ka moo a ilego a ikwa ka gona ge a bona Timothy Omotoso nakong ya ge a ifa bohlatse kgorong tsheko matšatši a tshela. I think I was in a bit of a haze. Disbelief, shock. But the judge did a good job in explaining why she went in the direction that she went in. So that was all mixed with anger now. Go sa le bjalo go na le ditatofatšo tša gore dihlatse le bjale di sa thušetšwa. There have been threats, there have been, especially mostly from the congregants of the church, from all the branches, different branches, because we are from different branches. Where we are right now, really, I won't advise anyone at this point to try the system until we investigate the system, until we have a response from government that says we are rectifying this thing. Komishene ya Tšhireletšo ya Ditokelo tša Setšo, Bodumedi le Komishene ya Ditokelo tša Botho Afrika Borwa ba thakgotše tshepedišo ya go nyakišiša go kgopela bao ba amegago molatong wo go tla go ikarabela. Malapa go feta diperesente tše 60 go ralala le masepala wa Selete wa ngaka modiri ka North West ga a hwetše kabo ya metsi a go hlweka. Mathata a utullotše nakong ya ketelo ya motlatšatona wa kgoro ya dikgokaganyo le technology Mondli Ngugubele ka masepaleng wo ka Mahikeng go sekaseka kgatelopele ya ditirelo. Motlatšatona Ngugubele yo a theilwego bjalo ka moetapele wa tlhabollo ya Selete o šomišitše ketelo yeo ya matšatši a mabedi go ikgokaganya le dikemedi ka moka tša mebasepala ya tikologo ka tlase ga Selete seo se go akaretšwa ditsobotla Tshwayeng le Mahikeng. Kgwetlho ya go fitlhelela tlamelo ya metsi e santse e le tlhoba boroko mo sedikeng seno jaaka bontsi jwa baagi bo sa fitlhelele tlamelo ya metsi. Motlatsatona Ngugubele a re dikgwetlho di tshwana le tseno di ka rarabololwa fela fa go ka nna le tirisano mmogo go ya ka district development model. A lot of our programs which made DDM so important is that their cost is as a result of disintegration, silos and so on. A lot of things that could have been achieved over a year get struggled to achieve for 5 or 7 years. Masepala wa Sidika wa ngaka modiri Molema wa re tsereganyo ya ona e kgorelediwa thata ke tlhaelo ya matlole jaaka bontsi jwa thuso ya matlole e sa tle go bona ka tlhamalalo. Selo se sa gore di grants tse tsa rona yano di dirisiwa ke magalisi go gore di tswa kwa bosetšhabeng di tswa ka leina la rona di be di satle mo go rona. Mathata a rona gore jaaka ba ra amogile madi a mabedi a di grant tse pedi. Selo se se re pateletsa gore ga ba ga rona ba lla ka metsi ba itsinga ka modiri Molema re tshwanna ke go tsereganya ka madi a re senang ona. Motlatsatona Ngugubele a re o tla tswelela go nna le dipuisano le masepala go rarabolola dikgwetlho tse di leng gona.
Sentle Inlihihi, SABC News, Mahikeng. Mokgatlo wa Al-Jamaa o nyaka gore mospikara wa palamente Thoko Didiza a tšee magato kgatlhanong le batlami ba molao ba ileng ba tsenela go dira diphatišišo ka Israel nakong yeo maloko a palamente a ikopantšhago le setšhaba. Le ge go le bjalo mekgatlo yeo e amegago e tlhaloša gore leeto leo le tšerego nakong yeo e be la poraebete. Ba tšwela pele go gatelela gore leeto leo le rulagantšwe ke mekgatlo yeo e nago le segwera le Israel. Go akaretšwa dikopano le mopresidente wa Israel Isaac Herzog le batlhankedi ba kgoro ya dinaga di šele. They were promoted an apartheid activity, and already some of the honourable members have come back from their trip to say that they've seen no signs of apartheid, whereas internationally reputed human rights organizations and also resolutions of international bodies have declared that Israel is an apartheid state. These people have got the right and freedom to choose which places they want to visit in their free time, and the Democratic Alliance will never stop them from exercising that right. Madumega fele ria locha pele a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ga jesi e tswalela pijana ka iri ya botlhano. Ranta e matlafetse ge e bapetšwa le ditšhelete tše dinaga tše dingwe tše dikgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo jesi le yona e fase. Theko ya dirafša e fokoditšwe ntle fela le ya oli ya etala. Motho itse gore kgaso ya dikgang tsa Setswana, Sepedi le Sesotho e fetotse nako. O tlile go e bona ka ura ya bosupa maitseboa mogare ga beke go simolola ka Moranang a le malatsi a le supa. Re go tlišetša ditaba tša Afrika Borwa le lefase ka bophara ka go ba lentšu la gago ditabeng tšeo di ratago ko wena go tloga go tšeo di tantšego šedi tša bjalebjale tša dipapadi le kgwebo. Boha ditaba ka ora ya bosupa Mantaga go fihlela ka Labohlano hara beke le ka ora ya botshelela mafelong a beke. SABC News re ikemetse ha re nke lehlakore. Ba gešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e išita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgathago tema. Ba setlhopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le lehae go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso go šegofetše a e beng boroko šalang.